uyadla lapha emakhaya? Hayi ngiyabusa ngiyadla, hayi ngiyadla akudla. Hayi. Yabo umnandi ukuba iphara lihlala ekhaya kunephara lihlala emgaqweni. Hayi ngiyadla ke ekhaya awu. Ngeke nje ngisithawu ngangibuyele emgaqweni ngeke. Awu bashoya inyoko. Kodwa wacishe wahlala khona. Ya hayi khona ngacishe ngahlala mfethu. Hayi ngacishe ngahlala. Ngokuthi izinto ezenzakalayo emgaqweni ngiyabona ukuthi awungeke. Hawu awusabona mina engakutshela ukuthi eyindoda. Khwanje ya phela nawe mfethu wayidlala indima nawe khona futhi engangikubona nami uthi hayi la. Hayi ukuthi nami ngizofanana nawe ka ungi-encourage ukuthi hayi indoda kuduka. Akungakabi kakhulu. Hayi ngempela ngemva. Uyabona nje uright awubonakala ukuthi uyabhema. Hayi angingenile. Ngobulana ke ndoda ufunwa abantu ngobula. Akuthini mina ngibizile. Abantu ababhizi sifuna unjabulo sithole. Hayi sengikho. Usukhona. Hayi sengikho. Ngeviki edlula ngikufonela ukuthi uzofika Friday kuyabe Friday awusafoni uzofika kule Friday. Ngaba nenkinga yabona last week. Ngiyagibela ngithi time ngigibela past 7 ngizokhava. Yeah. Kanti la imigaqo yakhiwa. Yabo. Imigaqo yakhiwa kwamesane singakafiki lo mgaqo wakhiwayo. Sanje saseCloof nanga udriver we-truck ufaka i-truck le enkulu engangeni kulo mgaqo wadala inxaka ye-traffic. Sekuyinkinga futhi ukuthi ngidinga ngiyasibona isikhathi ukuthi hayi sesingishayile. Kumele ngidinga sengikhokhile inkinga. Ngeke ngisakwazi ukuthi akumele ngizojika la eThekwini. Yabo lo ngagcina ngishawa isikhathi. Yabo. Hey. Ngashawa isikhathi nje mfethu ngashawa isikhathi. Khona amalungiselelo akhona nengicabanga ukuthi indaba ezinhle kubantu ezizoba zinhle kubantu lezo ukuthi ubhizi nje manje wenza amalungiselelo okuye rehab. Mhlawumbe uma ungasithatha nje usibeke kancane kwentakalani. Mfethu ngathi izitori zaselokishini yabo. Yeah. Izitori zaselokishini ayi nami sezingimla manje. Mayixa kumnikazi wazo manje. Hayi sengimla manje. Futhi ngiyabona ukuthi kahle uDecember bokuthi angihambi ngirehab. uJanuary ukuthi yabona uJanuary ukuthi kahle wena uye rehab noma ubalekela izitori. Cha kahle ngifuna vele nokuphuma la kulento yabo. Ngoba ngerehab ngifuna ukuthi ngithola usizo yabo lonto ngiphinde ngisuke nakulabantu abaloke kancane bayangi-accuse. Kancane bayangi-accuse yabo lonto. Yabo ngifuna nokusuka kubona ngoba ngiyabo isigcini bazongibulala labantu. Yabo nje izolo ya izolo sizolo kwenzeke nje yabo. Izolo ngisukelwa abanye abafana yabo. Ngihamba nomfisi lo khona bese ngihamba naye umacala wakho futhi nenze igemegeme naye. It's good is nice yabo. Ngihamba naye la hlangana nabanye abafana yabo lonto la kahle sigibela itekisi yabo lonto. Mesigibela itekisi kube khona usisi esigibela naye ekseni. Kusho lo sisi lo wena mfethu uyangazi angimazi mina. Shuthi kunabafana elokishini abaloke bengena beshaya ama-house robbery yayibona lonto. Beshaya ama-house robbery mebeshaya ama-house robbery mase bebaleka babizana ngamagamiso yayibona lonto. Thothi umuntu uzothi mase khanje isitari ngasambe mfethu yayibona lonto. So mase isitari ngasambe wena uthothi usumzwile yayibona lonto ukuthi awu kwanzo nangu isitari vele uzongafuna ukuvuka ngoba wazi baphethini ngoba bengaphakathi endlini uzothi uyavuka mhlawumbe steering bakubulala yayibona lonto. Ngoba usuzwile ukuthi khona steering ayikho inkinga uzofuna usteering uzoba khipha labangani bakhe yayibona lonto. Hayi sigibele etaxini sambe nomata hayi sibone nje ngetaxi asinakile yabona lonto ngihleli ngaphambili khona imoto esiya kuyona la ngaphambili iphakile. Sezusisi lo ethi ucela ukusala emotweni yabo itheme manje itekisi emotweni dilika insizwa la yabo lonto. Bekudilika insizwa kule moto yizona ezovula usisi sitshela mhlambe bahamba nosisi yabo lonto. Kanti le insizwa zizocela thina ukuthi sidilike emotweni nosisi yabo lonto. Kahle itarget imina yabo lonto. Hayi kube ethi ngihamba nomata isilima kumata yabo. Mesifika la ngaphandle hayi yini madoda zisha ngoba phela ngeke sikwazi ukudilika eTexini. Sikhokhile le eTexini siyahamba yabo lonto. Kube ukuthi asincenge yabo siyatshethwa dilikani yabo lonto. Nabantu ke bajahile ngeke loke sibanga thina yabo lonto. Nabantu eTexini bayakhala hayi bafuna ukuhamba no driver athi hayi asidilike hayi sidilike nomata hayi
hayi mesidilika la hayi abantu ebabala izitori ngakho ukuthi singene emzini umuntu sathatha amafoni ezolonto inqwaba amafoni u3 akuwona lo muzi kuphela naka omakhelwane imizi emithathu iyo omakhelwane hayi bukahlini bungathi hayi ubone abantu ukuthi hayi ukuthi futhi bangincengi yabo lonto hayi kusuke esho yedwa ngempama yabo athi mesho ngempama umatha akhuza uthi hayi wafi namshaya manje yabo lonto akhulunywe ingadi kwathiwa usenza ilimi yabo mesenza ilimi ngiphethe iqabula la yabo lonto mengiphethe iqabula kusho ukuthi ngilahle nami ngokubaseleka engisuke ngiligabule yabo lonto ngithi ngifuna ukubahlehlisa ngoba ngiyabona la bazongifurama isigcini kahle inhloso ukungifaka emotweni mengafaka emotweni ngoba besho bethi imizi mithathu mengaya la entshontshwe khona ngizobulawa ngeke nje angavumi kungcono ukuthi bangibulala abangibulalele la vele la khona nabelungu bayisaba abelungu into violence bengabiza amaphoyisa angiqabula emengiqabula kanti angiphethe lento ngiphethe umtafula yabo cha ngoba ummesa ngijwayele ukuphatha yabo ngenxa lezi izitori ke nje lo eqhamuka sengithi anguphathe just in case bengithi ngiyalentuza umtafula kusho ngithi lo athi uyangishaya ngithi ngiyawushaya wena mfethu uphethe idonkipiri yabo avike yabo lo uthe mevika kushaya idonkipiri umesa nuhlephuke awukhiphe athi mokhipha angishaya yabo ungishaye la hey yabo ngathi bekushaya ngesicaba msunu ungishaye nje la awu bekunquma amanxeba u3 kuze kuqabula umata yabo lonto aqabula umata abahlehlisi yabo kuma omunye umlungu ukaqhumisa isibhamu ke hayi bahlehleke wena mfethu kumlungu mase ke ebiza amaphoyisa umlungu mebiza amaphoyisa umlungu basuke bona bahamba basishiya abo suke thina siye police station nomata siyolungisa lelo daba mesifike police station so hayi bafikile balivula icala labantu yabo inkinga esinayo ke lokushini ilezo inkinga kusathela mfethu istory kahle engifisa kunezayizayi yabo kufika izayizayi lapha lokushini futhi nathi sihleli nomata siyiphothekele yabo lonto melifika izayizayi lifike lisebenza ka Coca-Cola lisho njalo ngokusho lisebenza ka Coca-Cola ngoba lisebenza ka Coca-Cola wena mfethu la lizolanda lama fridge ka Coca-Cola ezitolo yabo lonto futhi lifike lithali lento uzifridge la kule sitolo lihamba lodwa lihambi ngisho nenemoto melifika licela abafethu abasebenza khona esitolo ukuthi bacela bakhiphe ifridge izolanda ifridge banikeza amanye ama forms yabo lonto ukuthi basayine hayi basayinise mase liyalishiya futhi ifoni bashiye nalo mase babambisa le fridge esibone thina ukuthi hayi naba abantu besindwa ifridge yabo asambeni sicela ukubabambisa bazosikhokhela laba bantu hayi sifike nomada silibambe ifridge silikhiphe kufanele imoto ifike itruck silithathe silifake itruckini mase lifake itruckini mase lizayizayi licela siyolibambela elinye ifridge kwesinye isitolo yabo lonto ukuthi esingaqhelile kakhulu hayi sihambe sekulesi sitolo sobamba ifridge hayi mesifake lesi sitolo akekho unikazi wesitolo khona umuntu osebenzayo asilibambe ifridge ayisikhiphe siyasikhipha nje singakalifaki itruckini afika umnikazi wesitolo abuze emadoda kwenzakalanda hayi sithi ndoda khuluma hayi le ndoda idla mazambane indoda hayibuda hayi inkinga bomata ndoda khuluma ifridge ka Coca-Cola yabo lonto hayi lo phaka abuze ukuthi labo phaka abafundile uyini ka Coca-Cola wangaza abuza ukuthi bani uyabaza ngaza bayini ka Coca lindoda yasilutho yabo athi ngicela ningibambele ifridge nilibuyisele ngaphakathi yabo lonto ayikho le nto eniyenzayo lapho leli fridge lisinda lokho ngicela hayi silibuyisele leli fridge ngaphakathi sizame silibuyisele hayi mase sibuye le truck hayi lengidoda ingene emotweni ihlale phansi ihlele letuzana ishawe imoto ihamba sebeyoshiya la basithathe khona siyabonisana la nomada ngemuva mada lo muntu uzosinikeza malini yabo lonto hayi mada mfethu kumele sinikeze ruch yabo ngoba phela thina ukuthi aliphuma ngefridge thina silibambile siwenzile umsebenzi alibuyisela futhi salibuyisela futhi so kumele siholele nje manje lo muntu angadlali ngathi yabo lonto hayi uma ekushuthi mase sizofika la sodile khona amqalaze lo muntu
athi imati lo muntu uphethe ihuji elilodwa ngithi mina imati uyaganga lo muntu yabo lona imati athi imati umbonile lo muntu kahle la mafriji uyawantshontsha ngithi mina imati athi hayi imati lo muntu la mafriji uyawantshontsha indaba lo muntu ukuthi akabuyisele futhi ngaphakathi alibuyisele angabuzi lutho angafuni ukufona akafonela imanager ukuthi asho ukuthi hayi wena nginenkinga la abafundi ngithathe futhi wathula nje washaya itrack lo muntu la mafriji uyawantshontsha sithi hayi miyeke abona meka sidilisa khulileke hayi ngempela asidilike sitheme sidilike manje manje bafuna usishange skills bafuna time imimoto sidilike aveza imali mase kushaya imoto ngini mina uzodilika kuqala ngisala emotweni mina mata avula isicapha mase uthathe mase sishala sisala sivuliwe isicapha hayi ngempela senze njalo sivula isicapha sitheme sivula isicapha ngidilike mase ngimanje iduze kwesicapha isicela imali hayi athi uzosinikeza u50 agoloza athi imali akanayo sithi naye bo wendoda wena ngeke ufike usitshontshise yezo lonto ufike usitshontshise mase manje sesoxabana mase kumele usikhokhise ngoba kahle kahle ubuye usitshontshise la mafriji kahle naleli la ngoba la sime eduze kwalisitola sithathe alithathe khona yabo sithi naleli la wena leli friji untshontshe yezo lonto manje ngeke bro ufike usitshontshise wena amafriji egcineni usuzosinikeza u50 yabo amesane athi hayi imali anginayo yabo lo imali lo udriver athi akanamali akikhiphe omunye u50 mawukhipha le 50 ukhiphe imali niki yabo lonto alimeyikhipha angini asikhiphe nezo 50 ngimi nawe udakiwe ilethe yonke lo athi awudakiwe ngeke yabo lonto hayi ngimesane ngimbambe ngithi mengimbamba ngithi ngiyamkhipha billithi kuthethe udrive yabo lonto ukuthi ubona amabhara udrive yabo lonto plus igcwele nala lentuzana eyitolo atrove ingayenzi lonto amezana qabula umathi icici yabo atrove hayi first balika asinike Thembe sinika sithi siyamdonsa sifuna umkhiphela ngaphandle ngoba sibone lamafoni o2 sesibambile ukuthi utsotsi ngithi ngimemeza lapho manje noma bayakhuza ukuthi hayibo engathi senza into wrong yabo ngithi ngimemeza lapho hayibo amadoda nali ifridge la liyahamba leli zayiza litshontsha ifridge liyahamba ifridge yabo lonto hayi lisuke lishaya imoto lihamba ibuye istore kunamakhamera la isingene khona la kade sothatha khona ifridge lo bhaka asilithathanga sijike nalo wathi asikubuyisele ngaphakathi inkinga yilento kade siplan ukuyenza kuyena ithina saziyo lelizayizakalazi ithina kumele sikhiphe lelizayizayo nakulo baba wesitolo ukuthathwe kuyena iletuza ifridge yebo lonto ithina esihamba nalelizayizayo thina siyalazi lelizayizayo sithi hayibo baba thina bafethu chazani bafethu yabo lonto laba basebenza isitolo okuyibona baziqiniso chazani bafethu ukuthi nabo bayasaba yabo lonto kubona ukuze bangaphelelwa umsebenzi ithini yebo lonto and ifridge lihambile ifridge lakho khona leli likhulu yebo lonto so first saze sasizo elinye time ekuthiwa umwelasi lidayisa ngotshwala yabo lithi time hayi sifikile lesigebengu nala yabo sathi masifika la angazi sesibizanga manje ndazi noma yini wakho kakhona ngani mina lo muntu wena indaba engangitshela ngalonto ngoba omuntu ube khona la ekseni yini wena wathi wazongitshela lento ngitshela ukuzula ndi fridge lo engangitshelanga lokho yabo lonto kulo wabona ukuthi ngabanjwa yabo lonto wathi ngicela nje ndoda amadoda into ezokusiza ukuthi uphume la ungihambele lento engizokutshela ningakuphoqi uyangidakela yabo lonto waphuma futhi wangakhuluma lutho nethama waphuma wasehlela ngezantsi yabo lonto manje ithama vele bakulentuzana eyodwa yabo lonto ithama eselisbhokha kulesi sto sesenzelwe ngisho meeting businessman ukuthi thina sihlangene nabantu bangaphandle yabo lonto amazayizayi senza lento engekho yabo lonto sitshontsha amafridge manje kushuthi bayathipsana ukuthi hayi bazoqhamuka ostarini nekona kwe behamba ngetruck bathipise ezinye izitolo ukuthi hayi bukatani yabo lonto professor la okweyitolo sawokweyitolo okwabantu ukuthi ustari ungena imizi yabantu yazo lonto ilabafana abangena imizi yabantu babizana ngegama lami yabo lonto yabo
yilaba bafana abangena imizi yabantu babiza ngegama umuntu nje mfethu uthi ingaki ngithi ngifuna ukuthi ngihambe kancane ngoba ngiyabona uJanuary kahle futhi uJanuary ukuthi wona uDecember lo yayibona lonto uDecember uChristmas ngiyabo ngeke ngufike yayibona ngoba phela abantu bakhathele nguwe noma bakhathele abantu nayi mina ukuthi kancane mina lapho kuthiwa ini umsolo bemsukela wena umsolo bemsukela uyasukelwa nje wena ngithi mina ngiyasukelwa yabona noma akasazi uzothi ngoba manje ngimele ngimtshela ukuthi hey yazi ngibe nephathi naku sekuthiwa ngenza ukuthi hey uyayibona lonto naku sekuthiwa ngenza ukuthi angisazi ngenze and futhi into ongazi ayikhulumeki manje noma ulandela okay ugcina etholakele lishanga noma likakatholakala ishanga nalitholakala akulona lasemolweni ishanga nalitholakala uma ulandela wena ngalabantu abangena be-agents zabantu cause phela uma uyitsotsi ngeke ungabazi abantu nayo inkinga yabona leyo inkinga enkulu labantu abangena emzini yabantu showcase basuke behlomile baphatha ibhamu labantu yabo leyo nto ngeke ubhizweni lokulandelana nabantu abakanjalo okokuqala bazothi usibani usebhiselwe kulandelana nathi uyayibona leyo nto yabo ngeke ukwazi ukuyitrace into kanjalo ukuthi ufuna ukuthola ukuthi oba ukuze baziwe ukuthi oba kuzofa mina anganayibona leyo nto ukuthi ukuthi ngifuna ukusiza umphakathi mina ngifuna ukutrace abantu ngizobulawa izona igebengu ukuthi mina angifuni ukusiza umphakathi ngifuna ukuthola ngizobulawa umphakathi uyayibona leyo nto ukuthi ngisenkingeni ngiyahleka nje phela kodwa le akuyonto yokuhleka iyinkinga yazo leyo nto iyinkinga yabo njengoba ngibuye elokishini yonke enginenkinga yayo leyo iyinkinga uyabona leyo nto iyinkinga yabo amanxeba anginawo manje emzimbeni angazi awuvezela abantu isandla angazi nasi sondeza asisakwazi nakutshela nasi ubona lo egenga ucelemba lo nabo babekusukela ucelemba lo lana ke mfethu nabo babekusukela nje ngifuna nje ya babengisukela hayi babengisukela ngizokutshela babengisukela lo owangishaya ngocelemba wafika nje mfethu sibhema yabo sibhema elentuzaneni ethini eyitolo mpaphansi befika sibhema intombi yakhe ebanjwe inkunzi yayibona lo intombi yakhe ebanjwe inkunzi uzolwela intombi uzofuna izinto zentombi yakhe intombi yakhe ke ngoba amantombazane abaqhathi intombi yakhe izothi mina futhi ithatha ifoni wayekhuluma nayo le ndoda yakhe yayibona lo mina ngithi ke ngithatha ifoni ngikhuluma nendoda wayezwa leyo nto laba abamba khona ukuthi yimina yayizwa leyo bengisukela bengiqambela amanga hlaza ngoba ivoice yakho nje ihlukele futhi indlela enginenhliziyo enhle ngayo yabo mina nginenhliziyo enhle angikwazi ukubamba inkunzi yabo kuphutha umuntu into yakhe ngenkani angifuni uqama uma into mababheka angikwazi ukuphutha umuntu into yakhe umuntu mina bayazi ngisho ngasekhaya ivalo yabo leyo nto ivalo ngitume ukuthi nje umuntu ngiyamgoqa ngikhulume naye umuntu ngimgoqa anginikeze into yakhe kahle futhi ifana nawe le yama-fridge isitifiketi sakho hayi cha le yama-fridge ngagaxela yabona yena ngambona uyabhaka ukuthi yena likhona lubhaka lona hayi lubhaka ngoba nathi sashayeka yabona lona kodwa akuyona into yami kodwa sengisho mina into engigudi kuyona yiva lokudayisa into engekho ukudayisa into engasebenzi bayazi nje ukuthi hayi uStarling nje imikhulu uStarling ivalo yabona lona le iyangixaka le yamanje and futhi nabo abantu uyabona ukuthi banalento ukuthi hayi uStarling uyena yabona lonto uyena ngize ngithi mina uma ucabanga umuntu singathi sesitofini wena uzongimemeza esitofini ungimemeza kanjani esitofini yabo ungimemeza kanjani esitofini yabo lonto manje angazi noma ibhadi noma mfethu namanzi amnyama noma zichapi angazi mase ngithi okay yazini umuntu akaza amkushaya ijalidi yabo akaza amkushaya ijalidi asambe sejalidini manje hayi sambe sejalidini hayi mesifike ejalidini hayi sifike sihlabe kamnandi yabo hayi sihlabe la kuleli jalidi akukho ayizwa leyo hayi mesifika isihlaba awudala la sihlaba nasemini yabo leyo
hlaba lesemini ngisho ifurniture yabona ngisifisa keep us of sifihle ehlathini ngoba vele wena mfethu akulona lelijali uthola ukuthi isijalidi mawuphuma phumela emgaqweni ijalidi fube uyangena emajalidini lona lisekugcineni bese kuba ihlathi ngale kuyoba yiwa yazo lona bese kuba mawehla ke ngendlela eweni khona umgaqo ngezantsi ke wena uhamba ezantsi ewushweni sintshontshe sibehliso sofa sezantsi sifese bakhiphe sibafihle mase sifihlile ukuze sahle sezantsi siyobiza amanye amaphara yazo lona azosibambisa esowaphi imali encane vele imoto izosithatha emgaqweni osezantsi ayibona loo nto ayisiloko siyenza leyo nto ayi sinesishaya siya sibuyele lesinoma asifuni ukukhombisa abanye abantu bafica impahla sesehlathini sebezosibambisa abayazi uphume kumuphi abayazi hayi sibuyele ngenyanga bese siyafika hey manje alizwe iliphunga yabo lo hima yinja inje vele yini manje ikati hayi mesithi la sekuseleni wardrobe mkhulu yabo lo manje siyabamba into ezikantinisa la futhi ezishela imali layithini iyona le mase iqhubule lempahla kushuthi ukuze siyikhiphe la nomata ngoba yinde yabo lonto kumele ilale ngalanga kumina yabo lonto ilale kanje ngoba imile kumele iwe ngiyibambe ngala nomata iqhubule ngala sizama ukuthi siyikhiphe yabo lonto la wena mfethu sesigethise ilethu sesikhiphi sesivule ilentuzana yabo lonto upontsho lesophuma khona sivule isango nje sivula ilentuzana ucingo isango lemkhulu savula isango ukuthi sikwazi ukuphuma ngoba sivula ngasehlathini sikwazi ukuphuma nalo drop masithi siyawulalisa lo drop hayi lo drop osinda kanje yabo lonto futhi uthi yabo lonto hayi lo drop ukhiwa yabo labo drop abanokhi ukhiwa kodwa ukhiya ukho yabo lonto kodwa manje khona lento egunguza uphakathi yabo lonto kuyanuka futhi la isithi ngeke manje sizama ukuvula lo drop yabo lonto ayizame ke nomata sibheke ekitchen sibheke into ezoqhekeza ayisithola izipuni yabo lonto nale mmese yokugcoba amarama yabo lonto vele le yanto okilula lento lentuzana yawo drop iqebe ho mesinje ngqebe ho umlunga mesale awa asineke fuck mata usekigijima impethu yewena fuck mata hibu mata hibu usimeza nesitulo yabona ungazi ukuthi hibu mata hibu manje asithathe sithathe le noma asazi manje ukuthi senze njani ukuthi hibu mata sidedele lento siphume nomata sime ngaphandle ehlathini sicabanga sibhekane hibu soyenza njani lento yabo hibu mata nali party bomata yabo lona hayi manje inkinga vele mata kade sayiqala lento lo muntu unkada afa yabo lona uyabo kada ukuthina la ngoba size khomuntu lo muntu kada afa yabo thina ngoba usephumile wardrobe uphumile asuthathu yebo lona imata asuthathu wardrobe yabo ngoba vele uthe futhi umsebenzi mkhulu esesiwenzile phela sukule wardrobe uthi game savula indentuzana ukuthi la esophuma khona na wardrobe uyayibona lona ngoba sesihlangabezana nalenkinga ukuthi manje nathi kodwa manje lenkinga sibe ukuvula ngoba usutshekile uyayiphumela lenkinga yabona lona ukuthi angimele sesibambe isibhuza ngisho impethu mata manje inkinga mata uyile nhlobo egolelwa emadlozini yabo mina nginankinga ngiyazi umuntu mesefile vele kuphelile yabona ngiyazi ngeke ngihluphe umathi unele ngihluphe ukuthi hey bomathi umlungu uyogeza ubaka umlungu ayibona kanjani ngini mina hayi mata ayasuthatha wardrobe ayasuthatha wardrobe sehla nawo mase sifika sihambe lethu zamaphara sofihla sihambe sodwa zamaphara suthatha amaphara asibambisa yabo lonto hayi besibambisa amaphara ayisehle sezantsi mase siyafika ezantsi kanti kushuthi ezantsi kunomakhelwane abantu abakhe khona abahlezi besibona sehla nempahla yabo lonto vele indawo ephansi izinto zaziqhamuka phezulu vele siyabonakala sehla nje kanti sothi mesehla omakhelwane bafona
zanje sifike ezansi sahlala salinda imoto ngazi ukuthi base begada imoto kwathi kufika imoto sufaka emotweni sasipheqezelwa nje sonke silaliswa phansi sonke suke siboshwa sonke buzweke lento siyithathephi kumele sikhiphe la esiyithathe khona lento ngiyakutshela wena la inkinga siboshwa sonke hayi ukuthi mhlawumbe kuthiwa wena wemoto hamba nina benibambisile ngoba akekho sure ukuthi ubebanjisiwe ovuma ukuthi ubebanjisiwe eyethu hey lento eyethu lento vela akekho ozoshaya omunye phambi kwamaphoyisa la yabona wonke umuntu futhi lo wemoto uyasincenga kahle kahle asimkhiphe yabona aka uyasincenga akuthiwa sikhombe la silinto zekho futhi sibamba ukuthi indlela esishawa ngayo ngoba indlela esishawa ngayo kuzosiza isikhombe yabona honto hayi sambe siyokhomba hayi mesifika ho professor yabona lo moto wamesene wakhala ebuka ebona umlungu manje ubaba omdala thina ingane zonke lezi ubaba ile nhlobo yabona baba wasontashe ngithethe umdala akazi lutho ubaba kumezane kuthathwa yena ubaba ukuthi phela uyena owenza isingane lento ngokwamaphoyisa kuthathwa uyena okhonjiswa le yanto lapha endlini ubuye ubaba ukhala minye bese akakwazi nokukhuluma lo baba mhlawumbe uzongishaya uthi baba uyekhala umuntu bafana nenza njani ngenhlanhla ubaba wazi ukuthi sonke ngoba mase lethelwa into usuke sibanjisiwe hayi ukuthi kuza mina nomata ezolonto into siyikhipha nomata bese sicela abantu abazosibambisa bese sifika kuyitime ngokuthi vele lihamba ngemoto lizoyithatha lento lifike futhi lisishiye phezulu ngemoto singena sonke emotweni thina kodwa sithatha imali kuyitime kube thina sokhathela labafethu uyayibona lona yeah so nje yena ufika ukukhala ngaso mekhala ubaba la madoda awazi nawo ayabuka thina sinomadoda siyibonile le manje inkinga ukuthi ngeke siyivume lento ukuthi ithina ngoba le yanto siyibonile uyabona lonto ngenhlanhla kube ukuthi amaphoyisa khona abafana akababopha uyabona lonto ebabopheni ukugqekeza lona lejalithi beqala kodwa angamthola umlungu bathi bona laba umlungu akekho uyezwa lonto umlungu uhambile akekho umlungu uyezwa lonto ngenhlanhla sisinda kanjani amaphoyisa anawo ufishwa leliyadi ukuthi umlungu akekho yabona lonto thina sifika soshaya ngoba umlungu ngeke kuthiwa umlungu kanti laba kusho ukuthi bamnquma umlungu ngoba esephuma esenuka umlungu uyabona lonto kuthini uqatha ke ku drop ayibona umseyichaza futhi no drop uyabonakala inhlanhla ukuthi suqhaqezile ayibona lonto suqhaqezile no drop lento lesiyithola sisiqhaqeza no drop ayibona lonto hayi induku eyasho lapho hayi ngiyakutshela induku eyasho lapho hayi sasha ukugcina gcina sasha ukuthiwa sibuza manje besizokwenza njani ngoba sesiyibonile ke lenkinga emaplanethi abelelepi besiplana ukwenza njani besiplana ukwenza njani ngalesidumbu ngoba sisibonile hayi manje inkinga laba abafuna ukuthi basibonile lesidumbu manje inkinga ngeke phela niza nisibona ngesidumbu nina nithathile sithi namathi siyakhuluma madoda siza ukuthi sisibona ngesidumbu isidumbu sisibonile sonke yezwa lo ukuthi phela thina besiwatshela amaphoyisa noma besitshela ama-security yabona isidumbu sisibone nje sonke bafethu yabona ngoba mase lo sisibona ngeleyo nto ngikisiza ngoba soloku sishawa ngeke ngithi mina ngisibone ngedwa ukuthi wa kanjani yabona bafethu isidumbu sisibone sonke hayi thina sikazi singenela asikazi singenela hayi akhambi kanjalo mase sila madoda singene sonke la ukuze siphume kulento singene sonke isithubi kumele sibambisane
singene sonke isidumbu sasibona sonke yazo lonto kwawukuthi sinale inkinga esinako aroster yabo lonto lento siyabona vele ukhona umuntu oseyifunile ositshelile uthi wathi uzosinikeza imali engaka sabona sizobhema yazo lonto so bese ngoba thina umlungu simshini bese ngamthatha nalento umlungu yazo lonto sifike simdrophe lapha esikhotheni yazo lonto yabo lo angatholo umuntu yabo lonto noma namaphoyisa bezofika la angatholi lutho yabo lonto manje thina sibokubona ukuthi ha ukanje asimshiye khona la endlini yakhe umlungu yabo lonto bayomthola abantu bakubo yabo lonto sahamba nelintuzane thina no drop ukuthi kanjani bese watshela ama security ukuthi wahamba phela kunabantu ekuthiwa babulala umlungu lapha bamfihla yabo lonto so bafethu kuzophoqa sibambisane yezo lonto lelo time ngenxa ukuthi ubaba asikwazi ukumkhipha kufika izingane zakhe yabo lonto ubaba useqamba makuthi nathi simqashile ufika nje zithi izingane asikhiphe ubaba wazi yabo lonto zithi asikhiphe ngoba mase ngamkhiphi soba nenkinga yabo ile ngumndeni thothi baningi ekhaya abafana yabo lonto insizwa manje inkinga bakhuluma lento vele siyiboshele bafika bazivakashela yabo lonto ngoba ekhuluma vele sivalelwe akukungithinta yabo lonto akukungithinta lo mati yabo lonto siyabatshela ukuthi ngiyasikwazi ukukhipha ubaba yabo lonto ngoba mesikhipha ubaba kuzoba kuthi thina siyalivuma vele kumele livume kanti baba qasha ubaba baba simqashile ubaba yena wasithuma thina ubaba yena wasithuma sisomlandelo lento ubaba simqashile ubaba nina kantshela iqiniso nje kuphela ubaba phela into esoyenza ukuthi ubaba angahlumezeki yazo lonto ukuthi ubaba angahlumezeki ngizoba ngesithupha yazo lonto phela soba ngesithupha thina kuphela into ekumele senze kumele sibambisane kulento ukuze sikwazi ukuphuma kulolu shilo yazo lonto kodwa nje mfethu thina ubaba bra wami wasithupha uyazazi izintana nazo ubaba bafu yazo lonto yabona nje osof uyabazi labo osof ukuthi kona ukuthi nokuthi abakhona lapha bafu sasithunywa yena ubaba yazo lonto sase siyolanda uwardrobe sesifica lenkinga akuthina abanikazi bayo yazo lonto thina sasingazi saze sawugqekeza ngoba usizo lokugunquza futhi kuyanuka lokhu ongabekezeleleki kanti into enuka ila wardrobe yilo mlungu wayibona lonto kodwa akuthina abafisa bulala umlungu so asikwazi thina ukuthi singafika athi ubaba senze into sifike sithola inkinga mase thina sivuma inkinga sithi yethu singayenzanga bafu ngoba siboshwe nawo baba thina sizama ukubambisana nobaba kuphela nina bafethu lento ukuthi nizoloku enenza ngalendlela enenza ngayo nizogcina mhlambe ningena enkingeni kwanini ngoba phela kuthi nididisa ubufakazi yabo lonto ngoba phela mase ngivumisa ngenkani icala lelo yabo lonto so bafethu nini isiyekeleni kuthina nje lento hawu nina nigebenga nje nina ama 26 nje nina yabo lonto yini ngamdedela ubaba yini ngoba phela ubaba akasona isebenzi yayizo lonto mdedeleni ubaba nina vele nama 26 nihambe nohlala namanye ama 26 bafa akusebenzi kanjalo akusebenzi kanjalo ngoba usubheka iminyaka asazi umlungu ufika kanjani mhlawumbe usayohlawula umlungu ukuthi ubaziwe noma uklinyiwe noma kwenzakala asazi yabo lonto so nje bafo siyacela mfethu sicela nje mfethu usidedele senze hayi awagcina besekile hayi behlisa umoya hayi behlisa umoya hayi salathene icala kwakuthi abaseshi bayabazi ababulali bathatha vele babesaboshiwe bathatha icala balinka nababulali yabo lonto thina sase silintuzelwa lento futhi kwathiwa lento asiyivumeke ukuze lento izosishaya ngoswazi umncane eminyango hayi sayivuma futhi lento futhi ngempela asishaya ngoswazi umncane eminyango yabo lonto hayi futhi hayi kwaukuthi ke ubaba asibhekani yabo lonto namanje ubaba asibhekani ukuthi ubaba yena uthi ngokwakithi ezo lonto futhi thina samgaxelisa kulento sithina baba sasingena clue yabo lonto sasithi zami ngabona hayibo ngesimanje ngihlaba ngihlaza mati yini mina kumele ngenze kahle yabo lonto ngiyabamba uthi azi mstare kahle mfethu kumele uyeke ukunga yabo lonto kumele uyeke ayikho into oyenzayo ezolunga ongathi ngoba phela iyaphantelwa lento yabo lonto ngoba iphantelwa lento wena ayikho indlela ophanta ngayo mfethu yabo lonto ekulungelayo yabo lonto noma right mhlawumbe uthi uyaphanta umesane ulentuzana nje mfethu usidale kushayisana mfethu ube right mfethu
wena mekwaphanda nje ngathi ikhona into engikhonjiswa yona yabo yabo lonto mina ngikholelwa uNkulunkulu yabo lonto yeah it's like mhlawumbe uNkulunkulu khona into angikhombisa yona nafethu yabo lonto and futhi mengibona ukuthi kuningi asengisindise khona yabo lonto kuningi uNkulunkulu asengisindise ngiyabona ukuthi yabo ukuthi angiyeki manje ngizohamba emhlabeni ngempela yabo lonto ngoba uNkulunkulu bafo mina mfethu beyongena abantu yazo abantu bezodubula yazo endlini esikuyona yazo lonto bezodubula ngikhishwa abantu abazodubula endlini abangazi sothi sesilelisiwe sibheke phansi kanje sonke siyadutsha seqaliwe ngale bese nafike nje angishawa unyawo angithuke ngenhlambe engaka yabo lonto athi ngisukume ngitshe mhlawumbe ufuna ungidubula ngisukume ngimile mina ngedwa ngubani yabo lonto athi futhi phuma ngitshe mhlawumbe ufuna ungidubula ngigijima ngibaleka yabo ngiphume ngiphume nje ngiphele yazo lonto ngisinda bashawe bonke yazo lonto ungazitshe ngitshela istory bashawe bonke kwasinda mina ngize abantu bengibatshela ukuthi bengikhona yabo lonto ukuthi ngeke ngitshele nomba ukuthi bengilapha yabo lonto ngikhahlelwe umuntu uthola ukuthi ngoba ngimkhahlela ngimboni ngithi ngisukuma bengishaya ngithoshi emehlweni angimboni lapho yabo lonto abe ngitha ngihambe ngiyozwa kuthiwa abafiki bafe bonke abafiki kade nginabo lapho ngasinda kodwa mina manje nikuthola nini maniboshiwe ukuthi ababulali balomlungu bayaziwa kuyenza kanjani isense kumaphoyisa ukuthi akunina eniyenzile lento amaphoyisa ngani wardrobe siyawuqhakeza ngoba la into esizayo usiza ukukhuluma iqiniso yazo lonto emva ukuba sisishayi yabo lonto sithintiwe sikhuluma iqiniso ukuthi hayi la baba kwenzeke kanje yabo lonto la leli charity sabona sezwa ngomunye ethi akho umuntu owakwangena kulona yabo lonto nathi sangene ngempela sabona akho umuntu sashaya kwashayeka hayi saloko sibuya bese sibuya ngisho emini yabo lonto siloko sitshontsha yabo lonto ngokungenxa ukuthi akho umuntu kanti khona abake babanjwa abukuqala bebanjwa bathi babuyiswa baziswa kulona ijalidi bathi befika ejalidini bathi akho umuntu yazo lonto mebe baboshwa labafana yabo lonto ekuboshweni kwabo basuke babulala nenja yakhona into ebahlalisayo inja abayifaka kule mpahla i-microwave yabo lonto isimako yabo lonto bahlaliswa ileyo nje abayifaka kwi-microwave so mase kudabuka lo layini umlungu osebolile yazo lonto shuthi into endala umaphuzu ushayisela ukuthi inombolo ukuthi hayi kusho land laba bakwazi ukubulala inja bayifaka ku-microwave ukuthi ibona badabule nalo layini walomlungu ukuthi banqume nalo mlungu bamfake ku-wardrobe ngoba bakwazi nenja ukuyifaka ku-microwave thina siyamtshela ulentuzane ubaba uphoyisa ukuthi uyabo u-wardrobe ubukunquza yazo lonto then inunka kwaziphoqa ukuthi asugqekeze yazo lonto sathatha imesi sawuqhakeza ngemesi uyabonakala uwardrobe phela unaso ilentuzane isikhala la lentuzane so kumele nizivule nina yabo lonto kubonakala bengingasebenzi ukhiye yabo lonto kusho bese kusebenza imesi kwabonakala ukuthi suqhekezile ngempela wardrobe mase uqhekeza wardrobe nayi inkinga esihlangabezana phuma umlungu phuma futhi umlungu ubolile uyanuka ugijima ngisho impethu yabo lonto sase samshiya ke sathatha lentuzane futhi nakhona sase sicabanga ukushiya kodwa ngenxa ukuthi ubaba lo wayesemile yabo lonto sase ubona usuxabana naye ngenxa yaphetholi wakho ukuthi mhlawumbe simenzile masase sawuthatha ke yabo lonto kodwa nje umlungu ayi akabulawanga ithini kwa ukuthi vele abaseshi banawo ulayini waleli jalidi yabo lonto bayazi ngaleli jalidi ukuthi hayi banabo futhi abantu ngenhlanhla futhi labo bantu abakadedelwa basase kwezivili bakwazi ukuthi balinkweke balentuzo enkantolo bathi befika enkantolo bese belinkwa naleli icala ke futhi yazo lonto asiyahlangana ke lamacala uyayibona lonto thina sesiminxa ukuthi asingayike wezivili ngoba phela ukuthi thina sesiqhathele abantu sesikhipha imede esikhipha umlungu manje
ngoba izogaxwa kubona labantu ingakho lento kumele sibe siye enkantolo nje sivume ngoba besho ukuthi sishwa ngoswazi omncane mase sivume housebreaking imeda cha futhi housebreaking i theft ngoba vele bese kuqhekeziwe yabo lonto thina sabantu abafika vele kuvuliwe kugengelezi futhi thina i theft ne trespassing amacala yabo lonto ungena endaweni engeyona yakho ngokungemvume yabo lonto ufika uwebe ngokungemvume uthathe ngokungemvume yabo lonto thina yilawa amacala esiface charge wona leyo nto yasenza ukuthi sigetshelwe ngaphandle yabo lonto sashongo sokuncane nje sonke futhi kwaphoqo asivume sonke ngoba siyabatshela ophikayo uzoba nenkingi ngoba uzoye wesivile shwa ngeremind ukuzaza quli kanti ovuma ngoba eshuba umuntu omthetho ngoba eshu bazoshanga soze omncane sogotshela ngaphandle yabo lonto kwakuthi ubaba usekhala ngezinto zakhe ukuthi yena ama license ama PDP yabo ziningi izinto aseyibalo yabo lonto ukuthi phela akuthina sikwazi ukusiza lapho baba yabo ngoba nathi senzele ukuthi ngoba wayesekhala ubala mfowethu kunokuthi anikeze umeda uyabo angani phela usiyabona ukuthi phela angani umesebona ukuthi usebetholakele vele abanikazi bemeda usiyabona vele ukuthi ngoba sekuthiwa sivume sitshelo yena ubona amaphoyisa ukuthi hayi thina sivume lento yabo lonto ngoba uyasha amaphoyisa ukuthi imeda ayihlangene nathi yabo lonto thina nansi inkinga yethu ukuthi sihambe singena amajele abelungu sintsho sithathe izinto zabelungu ngokungemvume so ileyo nto kumele sipanishelwe yona thina ukuthi sihambe sithathe izinto zabelungu ngokungemvume into eyenzeni le ngoba ususuka lana recently nje ngoba ngisuka la manje ngaliphela election ngiyafika nami ngizama indlela yokuphanda yabo lonto ukuthi la ngizongena ngasiphi certificate yabo ngoba manje lento yenkunzi certificate angiyazi lento yenkunzi yabo iyangihlula ukuthi ngizophuca umuntu into yakhe ngenkani ngcono mhlawumbe ngiyithathe ngayiboni yabo lonto ngoba kona uqhekeza imizi yabantu bayathakathaka iyangihlula and futhi banenduku ngiyabazi ngishawe kakhulu yabo lonto iyangihlula so ngase ake sithi kubelungu yabo lonto ngoba belungu ngiyabazi bagijimisa iphoyisa yabo nakho ke nakubelungu sesihlangabezana nalenkingi ukuthi hayi ngeke manje ngathi nakubelungu ngi-right yabo lonto manje ngiyabamba ukuthi mina kahle manje into engifayile ukuyeka iwunga yabo lonto ngoba manje isigcino mina ngizofa ngoba la angiqhekezi imizi yabantu kodwa wonke amacala okuqhekeza asho mina wonke amacala futhi nginebhalo umuntu meqhekezela mebeqhekezela bafuna ukuyizela amathupha ukuyibambela mina ngezandla abafuna ukuthi mhlawumbe bazobethumela amaphoyisa ngibone ngamaphoyisa kuthiwa ndoda unicela ukuthi hayi sesithi bafuna ukuyizela mina inkinga phela leli igama lika starring yayibona lonto starring hayi starring uzobhosha asina starring yabona lo starring bathi uzobhosha asina starring thi manje mina angikho kuleyo ngqondo ukuthi hayi bona beza sebenaleyo mentality ukuthi hayi bazonginyisa yayibona lonto manje ngiyabatshe senganya kakhulu sengikhathele usunyile hayi senginyile ngibayazi uthi mefika abona mozofa nje uhamba wedwa noma libabili hayi bayazi ngiyabatshe ndoda sengikhathele angiselona le party sengishawe kakhulu so ngiyacela ukuthi nje bafo ungayiqali yabo lonto ungayiqali ngoba bayabulala yabo lonto so mekwavuma bakuqala hayi usenjeni so manje ngiyabona isigcino bazongibulala noma uyakubona lokuthi sengizofa yabo and yabo bazongibulala kodwa bengibulela into engingayazi yabo into engingayazi ngoba manje yabo nje ngize ngisho ukuthi noma ngiyemgaqweni manje inkinga futhi emgaqweni hayi uDecember umgaqo na ungibonisa okwawo umgwaqo yabo lonto emgaqweni ngibonile yabo lonto ukuthi ngeke yabona lethe kuyi ngafika ngabona umuntu ukwazi ukuthi athelele uqhamuka abantu nestin kuthiwa nganawe uyalala basifaka emlomeni sonke istin bedina ukuthi ulele ngobani bathi ukubabamba inkunzi ungakazi ubambe umuntu ukuthi ngoba ulala emgaqweni babanjwa abantu abalala emgaqweni inkunzi mebezohlangana nawe ulele uzumekile emgaqweni hayi baxabana nawe baxabana ukuthi wow ulele uzuhonqa kanje uyajwayela idlala faka isitini emlomeni ubuye sibambe inkunzi
ubulale kanje kathi ngeke ngoba manje noma ungayibambi ukuthi uyasukeleka kuthiwa hayi sibanjwa ile gege la kanje nawe ayibambana nayo ndoda sijabule umwele ehlahla ngoba mina angilandwa ngehlahla mina ngiyona lenhlobo ezozimese ifile ilandwe ngehlahla so ngcono ngifele ngasekhaya ngoba ekhaya ngiyakwazi mengifa ngiyele ekhaya ngoba vele ngengilando yabo lonto so angifuni ukufela la kude la ngizoba nenkinga khona ukubuyela ekhaya yabo lonto yeah so ingakho ngithe nje angisondele ngasekhaya manje ngiyabona ngizobulawa yibona abantu bangasekhaya yabo okuyinkinga kakhulu lokho ukukhulele khona la ngikhulele khona lento ekade ngingafisi ukuthi yenzeke yabo lonto manje ilama 2000 lawo abo ayinkinga khona impahla engenisiliceka amazene hey yabo labantu abadlala lezo zinto hey bayinkinga laba bafana hey bayinkinga laba ingenelisa style ingenisile and bafo and laba bayakera yabo lonto bayadubula leyanto angazi noma mhlambe imqondo angazi mfethu yabo lonto angazi kodwa nje ngiyabona ukuthi mina manje ngoba ngifunda ngeMpumalanga ngimesa ngisuke nje la straight azolonto ngiMpumalanga straight la engazikhona ngizofika ngihlale nje kahle angazi womuntu yabo lonto ngihlale ngikhule akekho ozothi ngibalekile angibaleki yabo lonto angibaleki nami ngizama ukuthi ngiphephisa impilo yami mhlambe ke bazoke babone ukuthi ubalo studying mhlambe uzoqhubeka ustudying ngike bale bimezana ngostudying ngoba phela abazi bazoqhubeka baganga studying ngasambi abantu bazi babona ustudying nje akasekho mhlambe lapho mhlambe bayovuka babona hayi akuyona ustudying yabo lonto nami into engisho lo ukuthi mhlambe mawususukile emphakathini kuzobukakala ukuthi iyaqhubeka lento ngisho ungasekho hayi lento izoqhubeka bazobona lapho ukuthi cha ngempela bengewena ya ukuthi umphakathi vele wangasekhaya awuyona lenhlobo ekwazi ukuthi mesubonile yabo ukhombisa ukuthi hayi sibonile akuwena yabo lonto awukwazi mina kusathiwa mina ngintshontshe esikoleni yazo lonto kwathiwa ngintshontshe esikoleni ngintshontshe ukudla kwezingane zesikole yazo lonto yabona ke le kwathiwa ngitshontshe ukudla kwezingane zesikole bekuthiwa ngitshontshe ukudla kwezingane zesikole kuhlangana iforum yazo lonto ithemba leforum izikhaya ngisemsebenzini belifike ekhaya bafolifike lipetulule amalentuza amabhakede ukudla lentuza amakhabethe bayingenele nje nasemakamereni babheke nasemakamereni abantu abadala bangene babheke ukudla ezo lonto hayi ngibuye ngibuye uMahasha ukuthi hayi khona abantu ade befikile la iforum utho usuntshontshe esikoleni lesi story ngiyasikhumbula ukwazi xoxa kuma episode adlule sengisho ukuthi leyo nto ngizama ukutshela abantu bakhona emphakathini yazo lonto indlela abangcole ngayo yazo lonto ubaba loyo wayintshontshile kodwa bathi bethu abona yena abashongo bafu ukuthi hayi ubaba unjabula kuyena ontshontshiwe ubaba ontshontshiwe sesitholile umfana useshiya hayi abashongo unjabulo uye emaphoyiseni hayi wagcine kunjabulo amaphoyisa amkhiphile akwaziwa amkhiphileni bafuna nje kuphela bayambandazisa yabo lonto yabo ba abantu abanje ngoba nazi izingane zabo lezi yabo lonto izingane zabo lezi izingane zabo phela ezenza lento yabo lonto ngoba kuyingane zabo nje vele thina ngoba sibheme kahle kahle vele nami ngiyayisola mhlawumbe ngokubheme unga yabo lonto ukuthi mhlawumbe iyona umthelela ke yabo lonto ukuthi mhlawumbe bazothi mhlawumbe awusujezela ukuthi vele you are the bad influence yabo lonto vele kwenzeka nje mhlawumbe izingane ezingaphansi kwakho yabo lonto wena uvele isibonela ade besibuka kuwena yabo lonto right vele megaxela wena gaxela umuntu o right vele wena kwathi bakhombisa wonke lo shit uright yabona nje bakaxelisa wena uright impela yabona ngani noma mhlambe ileyo mentality ukuthi mhlambe because ngaphe imali lento mhlambe izingane zabo nje imini ngoba phela angani into oyiyona mhlambe wena mfethu iyona eyenza umphakathi lo lento uzayo angani yabona lonto olandela ngemuva ukuthi mhlambe ukuphendwa kwami yabona lonto mhlambe kuyi rehab nje wena mfethu ngibuye ngibe right yabo mhlambe ngokubuyela kwami futhi elokushini amsho mhlambe
khona baningi abantu mhlambe abazobona hayi kuyenzeka yabo lonto mhlambe nabo mhlambe bagcine besizakala yabo lonto ugcina kuba umphakathi alright yabo lonto ongonakele mhlambe futhi ngami ngokuqhube ugcine futhi wonke umuntu phela kunabantu abastupid yabo ngoba nje nami ngaba stupid uthi uthanda lentuzane ebukhotheni uthi uzobuka umuntu ephila ubukhotheni wena ichaze lempilo yakhe lo muntu ufune lempilo kanti uyaduka yabo lonto mhlambe angazi mhlambe iyona le nto ukuthi mhlambe achazwe lento ebhedayo yabo mhlambe mekushintsha izinto bebenza awu starring zishaphi wazephela lempilo mase yabomba ukuthi umuntu hayi ngeke hayi ngiphela impilo starring mhlambe yabo lonto ukuthi hayi sebenzi sonke awusashintsha yabo lonto mhlambe ashi mhlambe ngempela umphakathi ube right angazi mhlambe nabazali bami ngokuthi hayi uyena zi right ingane mekuthi uyena hayi uyena yabo ngoba uthi mase uyikhuluma lento kone sake sayikhuluma nabo yabo lo esake sababamba nawo manje kumese nekuthi uqhambele ingane amanga ngoba phela mina ngimdala izingane lezi yabo lonto mina ngiyayiqhambela mina vele ngiyinto zami lezi hey yazo lonto sengiphika ngeingane manje yabo lonto sengiphika ngeingane manje ngigcine ngigaxele uma mhlawumbe umqala usparing namhlanje ungakwazi ukuthi ushaye uthi MPTV1 Njabulo Sithole azovela onke ama episode akhe ukuze uzobona le ndoda elethe umphakathi elethe umphakathi lingathini mfethu lakho nje lokugcina usugoqa esizweni ngoba nje uzoqala uhambo olusha lokubhekana nokushintsha impilo yakho mfethu ngathi nje abantu mfethu ngicela bangikhulekise yabo bangikhulekise mfethu nginqobe yabo lonto ngathi nje ngicela nje bangikhulekise nginqobe ngoba manje isikhathi sokuthi ngilwe nalento yabo lonto ngingaloke ngidlala ama dark and time yabo lo ngoba isicina ngizolahlekelwa ukuphila kwami yabo lonto yabo ngicabanga ukuthi nje mfethu ukuthi nje bangisize bangikhulekele mfethu ukuthi lempilo lihambe ngizoliqala nje mfethu uNkulunkulu angisize yabo lonto uhambe naphambili kuhambe naphambili thiwa na ke uhlelemba amakembu yabo lonto angenzele njalo mfethu nginqobe nje mfethu ngifike vele yena esihambile njengoba kuthiwa wenza koShadrach noMeshach noAbednego kuthiwa akawucishanga umlilo wafike wangena kuona bathi bayangena emlilweni wangabe usabashisa so nami ahambe phambili ngithi ngiyafika usefikile vele uyabo lonto ngifisa kanjalo mfethu ngisiza kanjalo siyathemba ukuthi kuzokwenza kanjalo nabendlondle nophapha ekhanda kamenza into abalela umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamphuthu bomfushe ngegazi lensizwe sinayo ustarring awu manje uzomanxeba ngisho insizwe engangikhula nazo uyayibona nje unemvimbe enjani isho engalweni umanxeba uthinkiwe insizwe ethintwe kakhulu hayi kwakubhujwa la mfethu kwakubhujwa la ile ngaquleka khona wakushayisa uqulekile wakushayisa uqulekile bafowethu mangabe nifuna ukuyithola lezi indaba nakho lokhu kuba manxeba kanje njengoba ngishilo ungasesha uthi MPTV1 Njabulo Sithole azophakama wonke ama episode akhe ukuze uzoyibonela amanye ama episode esike saba nawo naye nengithembayo ukuthi esinye isiqephu esizoba naso naye uyobesezelwe kabusha hayi into eyishosho nesiqiniseko ngoba uthi nje uNkulunkulu akahambe phambili yena uzohamba phambili ngakho ke mawuqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni abavele ngeshiya phela ukubona uma uqilize emanzini usuvela ngeshiya ayo dodo uyakwiliza uvele ngeshiya hayi plan siyakwiliza asafu nivele ngeshiya hayi asafu sivele ngeshiya secila sesiveza umulo sesithe nje hayi lokho ndina siyacela ucindezela subscribe button ucindezela nebell cindezela ibell okuzokubeka kumathubela amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo izokanqeza ucingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku lo khulumayo uprofessor Mwamkhize Ngdabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuke kweze wafika la
okusho ukuthi isidla amaningi esakeni ngakho-ke mina sengcenga uyakwazi ukuthi bathi uyidla amaningi esakeni kusuke kwenzenjani hayi isuke isidelile uma ukuthi nje umuntu mhlawumbe usudla amaningi esakeni usuke usuphila isikhathi eside uma ukuthi ubufunda esikoleni usudla amaningi esakeni futhi luningi ulwazi oselunakuwe futhi usu-right usiya noma ungayi ukuthi usu-right kodwa sekukuningi osekungakuwena so nje usungazenza izinto ya so nje i-episode yakho oseyibuke wezwafika la sikhona njengamanje isidla amaningi esakeni hayi usethole kuningi useyongena ngoba ethanda idakamizweni hayi ngabe uyathanda hawu danko ngabe uyathanda